Bugün hurmatlı cemaat azır kichine Aydar dostumuz Kur'an'da hatım kıldırıp mına uşul atasıga jana jami mo'min musulmanlarga payg'ambarlarimizga atagan eken. Mına uşunu hazır biz qarakalarimizga bersek bir Kur'an okup dua kılsa anan dagı kayra bayanımızı yapılantabız inşallah. Kana sizge ne kıldı Müslüm Karaka? Sizge ne kıldı Karaka? Kana madal Karaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Amin. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه
وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا ما قرأ في هذه الساعة الشريفة. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah'ım özünün kalamın Kur'an-ı Kerim'de dergahine kabul kılıp bizge Allah subhanahu ta'ala dergahine kabul kılgın bu Kur'an halkını bizge Allah subhanahu ta'ala rahmat berekeni tölegün. Her birimiz Allah'ın ertelik tilavet kılıp amal kılışka tevfik ver nasip kılgın. Bu dünyada nur kılgın, kıyamet günü bizge şefaat kılıp uçu kılgın. Allah'ımın savunu bizleri mütkan bardık mu'min musulmanlarga oşanın içinde ona cahşılıkka sebep çoğun Ayderbek'tin ülbülelerine ötüp ketken atayinelerine ümit kandarga şehirde oturganların barlığımızın ümit kandarga hediye kıldı Allah subhanahu wa ta'ala. Ötkenlerdir rahmat kılıp yerlerini cennetten kılın. Beşten orun versin Allah. Tirik Müslümanların bağırdığının günahlarını geçip mağfiret kılsın. Büt ümmeti hidayet kazalıp baktını kılsın. O Allah'ım şu yerde okulganlıktan, şu yerde cahşılıksa sebep olgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkende İzâ marartum bir riyâzil cenneti farta'û deb. O sahabalar seler kaçan bir beştin bahçalarından ötkönde köra gülüş alıp kagla, köra gülüş alıp kagla dedi. وَمَا رِيَازُ الْجَنَّةِ ya Resulallahi ol beştin bahçaları eline degende hilakul zikir dedi. Zikir halkaları dedi tuğanlar. Manşette bağlıver otkan Allah'ın ukan amir marif nahi münker bu bağlığı Allah'ın zikri olat tuğanlar. Manşette Allah'ın zikri olgan yerge Allah'ın rahmatı kılıp Mene şu Kur'an'a hazır baban soğuk durdu. Sebepçi olgan Ayderbek ama şu üybüle şiyetke daima rahmatını cağdırıp Allah subhanahu wa ta'ala şunda daima cahşı oturuşlarına miman kütkönge nasip kılsın Allah subhanahu wa ta'ala. Atası veren apalarını, aka-ukalarini Allah subhanahu wa ta'ala daima cahşılıktın, açıkçı camanlıktın, cahşıkçı kılsın Allah subhanahu wa ta'ala. Anam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, kim ana şuraya duanı okusa, ata yenesinin tolluk hakkını vergen bulat dedi. Tuğanlar hakkını, ata yene hakkını hiç kim ada kılalmay. Bana Kuvvet Bey ayıp gitti. Kazımız şunday Atene canında köp cahşı sözlerdi ayıttı. Atene'nin hakkından kutulalmay biz. Bürok Allah subhanahu ta'ala uşunca köp soğuk durdu veret degen düşünüp kalamız biz. Kim bana şu duanı okuyturgan bolsa Atene'sinin tolluk hakkını bergen bolat deyip. Bana Kur'an-ı Kerim'nin soğuğunu, hazır okulatırgan duanın soğuğunu bardığını şu Ayderbek'tin ata yenesiga arnayız. Allahümme lekel hamd. Elhamdülillahi Rabbil semavati ve Rabbil ardı Rabbil alemin. Ve lehul kibriyâhu fis semavati vel ardı ve huvel azîzul hakim. Lillahil hamd Rabbis semavati ve Rabbil ardı Rabbil alemin. Ve lehul uzmatu fis semavati vel ardı ve huvel azîzul hakim. Huvel melik Rabbus semavati ve Rabbil ardı ve Rabbil alemin. Allah'ıma şu yerde duamızda kabul kılıp şu yerde oturan bağırdığımızın Ayderbek'tin daha Atene'lerine şu duaların sonuna hediye kıldık. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin bi rahmetike erhamer rahmet. Rahmetike ya erhamer rahmet. Rahmet. Guarda, parte sempre.